بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan sing kami haram Islam, Alhamdulillah, yari na isab kita niyo jaman sa rayaw-rayaw sarta sa lago-lago pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala karena waktu ini yari na isab kita niyo jaman sin guru na to mulia waktu ini amin gumanap na isab sin pangadjian sin kita niyo kata insyaallah amin masih kita niyo babot tahara ini siya dimihil kato tanyo na isab ganap sin pangadjian amin limabay insyaallah subhanahu wa ta'ala na habihayon makturi na magpalukay itukbal ko in guru na to kalasan wairun na rukaing dengkan Syekh Khalid Abu falyatafaddal siya datu maskura. Magsukol ka tuan, alhamdulillah. Muna, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Muna, sanglit ibang puji pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban salawat, iban salam pa Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magsukol, muna kay katuan Zakaria Muhammad sin aumpay sab tinya nagkakainakon simbi mga programa bihay ni puasin pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala iban damikyan magsukur ang mga sila amuin way nagkainakon supaya maaw ni mga kahalan amuin makahampit indaing kaniya pa kaniya sin pangadjian amuin atulan sin kita niyo hapag-agama sin kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala tiyo hukuman kahatihan sin kita niyo biya na sin mga laong tabihan pag-ayil at tawahat kitab sin kitabut tahara pag kitab amuin kasusihan bab sinamuin kasusihan yari pa kita niyo masi haamuin pangadjian sing kita niyo hatungod sing tinya kasusihan kitabut tahara kitab umdatul ahkam hatungod sinamuin kasusihan ini dengan mga hadis tinya sugpat bihaon yari na kita niyo hadis yang pa hadis ikaupat puas sinamuin hadis 5 bayaw hikatu amuin hadis wailun lil aqab minan nar biyaw nyari kita niyo hay kaupat hadis amuin hadis hi Abu Hurairah radhiyallahu anhu laung niya kitab Umratul Ahkam hadis ikaupat hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء 3 فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق amuyatuin hadis dengkan Abu Hurairah kiaridaan siyasin Allah subhanahu wa ta'ala hama na maniu tiusin hadis insyaallah bayan natu sadja ini hi
sarahon nato da maniutiyo insyaallah subhanahu wa taala kakaus-gausan sin kami. Hadis dayon kan Abu Hurairah kaya ridaan siya sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Laung na bunal tuod nagsabda in Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ida tawadda ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'a." Apabila laung na amuin mag-ayil in hambuk dayon kaniyo, subay niya tinya pasuran in ilong niya sin tubig, butangan sin tubig atau wasuran sin tubig. Thumma liyastansir wa man istajmara falyutir. Bang niya pag-ubos suran sin tubig, apa niya hisunga magbalik. Pag-ubos wa man istajmara falyutir. Hisiu-siu rain kaniyo, inamuin man istajmara, inamuin bang siya maglano, ubos niya timunay sin hajat niya mga amuin laong tanangin tao atawa nangihi bihan hisiu-siu lang na inini paglano puas sin tubig, hisiu-siu lang na maglano ubos niya timunay sin hajat niya biya sin mga nangihi siya atawa nangin tao siya, pabila siya maglano sinamuin biya mga bato yung pag-anong di bato ang biya bato sibi-sibi yaon falyutir atin niya bang siya maglano sin biya to amuin paglano bukon tubig subay niya hinangon witir. Amuin witir yaon lang magtag na dayang hambuok atawa 2, 5, 7 siyam bihan. Unuwahay ni mga tao ginsal bihan in paglano niya. Magtag na dayang 2, 5, 7 siyam bihanin amuin dagbos niya. Isiyusiyo maglano dayang kaniyo sinamuin long tabihan bato-bato ya bato atawa amuin ganti dayang habato insyaallah bayta na tumanyat to hapo asima na niya suway niya hinangon atina witir in witir ini magtag na dayang habilangan niya hitungan niya dayang hambuok pa 2 pa 5 pa 7 pa siyam bihan sambil ang putag isa ang putag 2 laong niyari sugpat ang pasin hadis wa idastay qada ahadukum min nawmihi falyagsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalatha. Isiu-siu sa bindayng kaniyo, inamuin nakabati siya rin hakatukan. Bang kaw mag-ail, sa paman natutug kaw, abila kaw mag-ail, palyagsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalathan. Subay niya hukasan naa in 5 niya, hadi pa niya hika at niya hikasud, paamuin gayong yaong paghukasan. Di pa niya hikasud matto, hukasan niya na in 5 niya hakuha, hari pa niya hikasud matto, makato pagbalik-balikan. Laong niyari, fa inna ahadakum, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna ahadakum la yadri ayna batat yadu. Sabab, indayin kaniulong na, di niya kaingatan, hain nakabutang, in 5 niya hawak to siya natutub. Inya to, laong tabihan, amuin riwayat din kang Bukhari, halapal hi Muslim, falyastanshik bimin kharayhi thalathan. At niya, isud mo inamuin tubig pa ilong mo sambil amuin dumagpaktod palom yato makato pagbalik-balikan falyastanshik bimin kharay minal ma ay amuin halapal hi Muslim riwayat din kan Imam Muslim subay niya suran sin amuin biya khaysum niya mun ilong niya to palawom sin tubig kaybanan riwayat hadis lang na man tawadda'a falyastanshik. Isiu-siu inamuin mag-ail din kanyo, subay niya amuin pasuran in ilong niya sin sin tubig. Amuya to in hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam magkulang maglabi hama na niya. In hadis ini aun maniu tiulong tabihan ika sarahun na to tiu ika pasawan na to maniu tiu tungod sin hadis puas din hama na niya magkulang maglabi nasabot na to kayo doon. In hadis yato nakampung niya in 2 jumla. 2 tibayhuan sin hadis yato. 2 tibayhuan at niya nasakop sin hadis amuin nasabot na to kayo doon hadis dahil kan Abu Hurairah radhiyallahu anhu sabda sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Muna hatungod sin hadis, amo inlong ta nasakop niya in atinia tu tibayhuan sin hadis. Muna amo na in manunjuki in hadis yaun nang daaki in Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sin amo in pag-istinsyak, amo in pagsud sin tubig bang kita mag-ail pa ilong tabihan. Hapag aylat to. Inyan hati niya in pagsud amo in daakan sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ipapasud in tubig pa ilong hati niya inyan manunjuki pa amo in tahara paglano hati niya ring hadas amin pag-ailong tayat to. Hadas amin hadas mo yato maanawi amin pag-ail mo yato hati niya kalanuan hati niya diakan ko sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bangkaw mag-ail papasuran in ilong mo sin tubig. Inyato manunjuki pagyanong patahara papaglano dayng haamuin hadas. Hikarwa ni atibayhuan nasakop sin hadis amo na in nagdaak in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nagdaak in Rasul sallallahu alaihi wasallam bangsaw pa makita amo in pagyanon mag-istijmar amo in bang maray kato manguli amo in pagubos mo nangihi atawa nangin taw maglano kaw sinamo in bukong tubig ipaglano mo dahil hamangay paglano di akan sin sara amo in bato sibi yaon bato at niya sibi manjari ato ipaglano long tabihan atawa puas dahil habato amo in marayaw siya bihan kapaglano siya malano siya masabot na tuda insya Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya daakan sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangkaw maglano sin biya bato ini hamuin tampat giwaan sin najis ha dua kukuaan haunahaniban sin hulian hati niya subay makatu bangsa pa mari pa makalano makatu makalima makapito bihan ini maksud dito amuin hati niya witir ginsal imamuin paglano mo sin sin bato. Inya tulong na manunjoki patahara sin khabas. Hati niya manunjoki papaglano amuin lano malummi. Sabab yung najis palanuan hati niya malummi. Bukong biya sin kaina amuin tahara paglano dayang hadas. Aun waktu yung tao malano sa amuin malano yato amuin hamaanan maanawi pagyanon. Hadi akan sin sara papagailon kao amuin yato yung kagunahan. Apa ini kagunahan di manunjoki ini amuin hikarwa jumlah sin hadis nasakop niya amuin bangkaw mag lano sinamuin labayan sinamuin lummi najis sibudakan najis labay renga tabi ayaw na ihi ataw renga taybihan in yato bangkaw maglano simbato makatu to siya atawa bang di pa makatu sambil makalima atawa makapito bihan. Importante rito amuin maglano kaw dia akan kay mo sinsara atawa dia aksin Rasul sallallahu alaihi wasallam subay witir in paglano ginsal inyan lang na manunjoki paamuin paglano day nga khabas day nga lummi day nga najis. Ikato ni atibayhuan amo na in hati niya nagdaakin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang kita makabati dahil hakatukan hukasanta hadi pa kita bang kita magail hukasanta muna in amuin limata makatu bang kita makabati dahil hatukan bang kita magail hukasanta in limata makatu inyan hati niya manunjuki paamuin paglano dahil sab sin khabas amuin lummi hawaktu aung pagduarwa. Sabab in waktu yan, aung pagduarwa rin doon. At niya simudin syak pagyanon. Amuin hadis insyaallah subhanahu wa ta'ala maka natuda wa idastay kada ahadukum min naumhi falyagsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalasa. Inini at niya sumudin amuin pagduarwa. Sabab in pagduarwa ri adakala in lima mo nakabutang panajis ataw wayroon. Hati niya diak kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya siguro na mo parakala bang kita makabati
dahil nga katukan, amuin papahukasan kato, in limata, makatu. Kita magail, papahukasan muna na hakuha sinamuin laong tabihan, sinamuin sili, ay ano ba yun, amuin laong ta gayong, wayra problema sinamuin sili ato di kasudin lima. Banging kasud palaw matawa gayong undam, pinggan bihanin pag-ailam mo, di mo manjari hisud matto palaw magtuwi namuin lima mo. Pahukasan na kay mo, hakuha. At pamumanjari hisud, palaw sinamuin tubig at tubig mga pinggan atawa gayong bihan mag-ail kaw. At zaman na ito bihayaon, gripo bihanin namuin pag-ailan. Wala ito problema. Dukayong parakalan niya ito. Sa zaman na kaw na, biya mga pinggan atawa gayong atawa undam sibi-sibi yaon na bang bihato yung dagbus, di kaw manjari, amoy at yung pag-ailan hadis ini, amuin di mo manjari hilugum magtuy lima mo sud matupa amuin gayong atawa pinggan atawa undam yato bihan subay mo amuin hukasan na bihan hakuha pag-ubos mo hukasan si lima mo pamumanjari hisud inamuin lima mo magbalik pag-ubos mo hukasan ni lima mo makatuwa pa mo hisud amuin lima mo bangkaw maghukas na sing kaibanan amuin tibayhuan ha amuin dia akato sinsara papahukasan haptungod sin pag-ail. Inyan lang na manunjuki paamuin paglano dahing ha najis halummi hawak to sumud in pagduarwa insak. Amuin di amuin akan napapahukasan sabab hawak to yan halukal yan hatampat yan sumud in amuin pagduarwa. Amo yan in laong tabihan in kabtangan sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil nga mga hadis, long nabihan, ida tawadda ahadukum, falyaj'al fi anfihi ma'a. Apabila, bangka mo mag-ail, hati niya, bangka mo sung mag-ail, bihat magkulang maglabay namin magsunsin hadis. Apar biya simparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, paida qara'ta al-Quran, fasta'id billah. Apabila kau masasin Quran, subay kau mag-a'udhu billah. Bangkaw masasin Quran, subay ka imian a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Magpatiliwon ka rin haamuin syaitan. Dahil bihat yun namin sa pantunsin hadis. Ha, parman pasin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladina amanu, idha kumtum ilas salati, pagsilu wujuhakum, sambil pagkainapusan, sin ayat, ang mga tungod sin pag-ail. At niya, bang kamu mag-ail. Dahil nga mga maksud sin hadis, bang kamu mag-ail. Tiniyabang kao mamuy mag-ail na. Falyaj'al fi anfihi ma'a. Hati niya hisud niyo in amuin tubig pa ilong niyo. Pa ilong tabihan hisud tayo namuin tubig pa ilong ta. Hisud ta magtubihan. In usalon ta amuin limata dapit patu hadis kaibanan. Sabab ang piil si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam matungod sininiya hadis dugaing. Biasin hadis ya Ali Himran aw mga nasabot sipat sin pag-ail si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayari kita niyo hadis ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Bang mag-ail in hambuk den kato hati niya hisud niya in kuma siya tubig ampan niya hisud pailong niya hanggiton niya yaon di niya tud paaboton ni sa palawom supaya makasud pailong lima niya rapit patuo pag-ubos in hipagsungan niya long na summal yastansir amuin hipagsungan niya yaon panesunga magbalik in tubig dahil mga hati niya sunnat sinabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam in hipagsungan niya amuin lima niya rapit palawa agpangan niya bihan in pasod niya ipagsod niya sin tubig lima niya rapit patuo pag-uwas hinipagsungan niya lima niya rapit palawa in inilaw na si mga ulama at ini kiyas dahil nga mga sunnat sin pagkaon bang kita magkaon bihan at niya lima tarapit patuo ubos pasalin namin tiniya inhisud mo pa si mud mo ito malano ubos hinipagwa mo ito malumi inini kiyas si mga ulama hatungod sinamuin pagkaon laong nabihan si mga ulama kiyas lang narito hati niya dahil mga sunnat piil si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungod sin pagkaon
amuin tuo inamuin pagkakaon pag-inom niya. Pag-inom niya. Bang isawa mo yun malumi yaw ni namuin paghinang atin niya inusalon niya lima niya dapit palawa biya si mga maghukas si malumi bangkaw magtunay sin hajat mo biya si mga halaw mangintaw atau mangiintaw na bukon amuin tampat dito tuuin dahil ha mga hipaglano mo suway amon uno suway lawa summal yastansir hati niya sunga mo magbalik inamuin tubig hati niya siyod mo pailong mo isunga mo magbalik tubig amuin siyod mo pailong mo amu atin baita sinabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man istajmara falyutir hisiyo sabi namuin dahil hindi kanyo amuin mag-istijmar so pama ng wayrong tubig at inini atin niya paglano paglano hatungod sinamuin bang kita tumunay sin hajat ta hikasampul na sin amuin kasusihan ta tubig inamuin hipaglano ta tubig inipaghukas ta sinamuin dua kukuaan sin lumi to amu ato inamuin sarayaw-rayaw amuin long tabihan paglano kaniya tinya tubig diya tumarayaw ato paglano mo sin amuin istijmar ini sa pamabato bihaon atawa puas dayang habato biya si mga long mo kahoy atawa tissue bihawon zaman nato bihawon katas katas bihan atawa pasalin hatungod sin paglano ini hati niya nasabot dahil di hati niya makatukaw mo balik-balikan aon di sa pama-istijmar inshallah maunda kita sa unahon na tunaa hatungod sin amuin ilistinshak amuin istinsyakin amuin pagsud sin tubig pa lawom sin ilong tabang kita mag-ail inini dugay penamon si patod sin pag-ail ini hatungod sa sing kaybanan di nato pa inshallah subhanahu wa ta'ala maka nato da susungon sipat hantangan tod sin pag-ail katan hadis susungon inshallah subhanahu wa ta'ala hatungod sinamuin pagsud sin tubig palawom sin ilong bang kita mag-ail ulama di aun dua kaul nila rin di daw na sin kaybanan hati niya mustahab pagsud sin tubig pa lawom sin amuin ilong law na sin kaybanan wajib inamuin pagsud sin tubig pa lawom sin ilong sababin dalil nila hati niya amar pagdaak lang na hadis ini mangdahi pawajib law na sin kaybanan bukun mangdahi pawajib amuren na wajib inamuin nasabot sin Allahu subhanahu wa ta'ala halom sin Quran faida kumtum ila salati fagsilu wujuhakum atinya mangdahi amuin papahukasan da sin Allahu subhanahu wa ta'ala atawa wajib hukasan atawa kuan amun bayhu law nasin aun pahadis amun arabi nangasu para Rasul sallallahu alaihi wasallam bang siya biadin mag-ail law nasin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang kau mag-ail pag-ail mo biya sinamuin dia akan kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala law sin Quran amun pag-ail hatin niya bang kau mag-ail hukasan mo bayhu mo way nasabot di inamuin uno way nasabot di lawong tabihan inamuin pagsud sin tubig palom sin ilong sa mga dugay hadis kaybanan nasabot ini biya si mga hadis amuin yari kato tanyo bihayaon akan na ulama dahil di tungod sinamuin pagsud sin tubig palom sin ilong at iniaon khilaf nila aong kaul nila ri law na sin kaybanan sunnat law na sin kaybanan hati niya wajib hati niya biya si mga zahiriya madhab sin zahiriya hati niya mangdahi pawajib inamuin dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala halawm sin hadis ini amun hadis ini laung niya falyaj'al fi anfihi ma'a amuin pangdaa kirain di hadis ini mangdahi laung na atin niya
pahikawajib. Law na sin jumhur kamatauran sin ulama, hati niya bukun niya tu wajib. Sabab law na amuin pangdaa kira di hadis ini, law na sin mga hati niya ulama, ini ni amr ta'lim wa irsyad. Hati niya in pangdaa kisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hati niya manunjuki paamuin paghindo kari iban sin hati niya paghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban pagpahati hatao. Bukun siya hati niya mangdahi siya paamuin hati niya mandub pasunnat iban si mustahab, bukun siya mangdahi paamuin wajib. Inamuin di akan daindiha hadis ini. Hati niya impagdaak di hati niya pagpahati paghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mangdahi siya paamuin pagyanon sunnat atawa mustahab, bukun siya mangdahi paamuin laong tabihan pahikawajib. Amoy atin laong na si mga ulama hakanen si jumhur laong na atin niya pangdaakiri sa hadis ini, bukun siya mangdahi paamuin laong tabihan pahikawajib. Ini ni laong tabihan sunnat. Hatungod sinamuin amar diha hadis amuin hadis nasabot na to ini bihayaon. At niya bihato namuin dagbus niya. Mari kita niyo magbalik paamuin laong tabihan istijmar. Pagka nasabot na to kain nato, hati niya butang kausin tubig pa ilong mo, inya tulong taran ng mga mustahab ha jumhur sin ulama. Insyaallah makatura kita niyo paamuin hantang tuod bang biadi niya muin pag-ail. Pagubas sa tungod sinamuin pag-istijmar, amuin bang mga pagbahasaw magkuliyaw mangulilaw na ataw maglano kaw puwas ding hatuwig. Impaglano sin najis, atin niya rin mga atin niya masampul na impaglano mo bang tubig inamuin hikapaglano mo. Sabang may tubig, manjari kaw maglano sinang biya manasabot na tuya to pa mga bato atawa kahoy bihan atawa bihaw mga katas atawa tissue. Sabab bang hatungod sing katas aun atawa ipaglalano aun long pag-ano long na muhtarama atawa ghair muhtarama. Aun biya mga amuin di mo manjari paglano yaun. At niya imuhtarama mo yung mga parakala di mo manjari paglaw si mga katas amuin pagsusulatan sin ilmu. So pa pagsusulatan sin mga sulat ilmu aung kamumpaatan niya inyan di mo manjari hipanguli hipaglano sinamuin najis mo to di. Away aung katas at niya bukun da siya muhtaram amuin katas wayron da sulat niya atawa pagsusulatan da si mga ilmu sihir yaon, mayroon da to problema. Amun ilmu hiharam sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Adapun long tabihanin namuin mga katas pagsusulatan sin ilmu ong kamumpaatan niya tudi tud manjari atin niya hipaglano sinang mga najis o salom hipaglano atin niya manjaring katas saon di manjari liangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ipaglano sinamuin tao sa manguli magkuan najis biya si mga amuin bukog sinamuin binatang di mo manjarian ipaglano o mga nakita kaw bukog sin binatang timutukas na di mo manjari ipaglano atawa amuin biya mga tay sin kahayop-hayupan timukas di mo yan manjari ipaglano dahil sabi na mo mga bihanin dagbus niya. Di mo manjari amuin hipaglano biya mga amuin tay si mga tabi ayaw tay sapi bihan timukas na lang mo kinay na ignen lumi matukas na siya usalo mo hipaglano inya to di at manjari dahil mga liangan na to sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In paglano tabihan mo yung pagsusitay ni long tabihan na tungod sinamuin parakala ini istijmar puas dahil habato sabab impagano ni istijmar hati niya amuin batu sibi-sibi dahil mga batu sibi-sibi long tabihan makna niya batu sibi-sibi amuin bangkaw maglano
singkwam mo, tiniya kumakaw batu yaon, lanuan mo siya bihan. Bangsa upama to, bangkaw sa upama nangihi kaw bihan, muna hambuk batu yato, at supaya, at tiniya mabugto na namin, may stop na yung pagwa sinamoy ni himo, lanuan mo yato bihan. So upama tiyak dil mag-ihi. Hatiak dil lang tabihan, mangihi kaw, inhambuk batu yato, hati niya, ma-stop na mapugtol na yung pag-ihi mo. Hini karwa, hati niya, kalanuan na inamoy lugal sinamoy piyagkuanan sin najis asin ihi yato. Hikato ni hati niya maigne namoy long tasak mo yato biha malawa kumundisyon ng pangatay mo kalanuan natud katan. Amo yato yung pagyanon sa upama biha makapag-ihi. Panagnaan mangko sa pamananghi bihan maglano ka puas din ang stage marini pagyanon. Kuano mo simbi batu sibi-sibi yaon at niya amo yato hipaglanong bukun kakisun bukun yato butang mo dyan may stop na yung pag-ihi inihi yato may stop na pag-ubos ikarwa batu yato at niya sa parati lumano na siya maig na bihanin na mo yung najis niya pag hikato yato at niya malapas na maig na mo yung sak mo hatungod sinamo yung lang mo aon panajis atawa wayroon hatungod di sa bangkaw sa pamabiya mga mangintaw bihan tungod si mga ulama at niya in batu panagnaan bangsa upama habato yato in batu panagnaan amo yato in hipagbugto mo sin uno sin ambia aon lunghag sinambia paganon buli sin tao bihan buli sin tao at niya batu panagnaan ipaglano mo yato mabugto nato ma-stop na namo long ta in najis yato ikarwa dahil higad pahigad in batu hambuk higad sinamon lunghag hambuk inamon lunghag hambuk long tabihan na indua batu yato salon mo karwa nya to ubos nato long tahi pag lano hatungon sinamon batu yato bangsa pa madi pa makainihan hinangon mo tiniya ganapa mo magbalik maka upat bang miabot makaupat lima na siya suway mo ra hinangon uno makalima suway mo hinangon makalima bangsa upama naglano kaw ikaisa o si karwa malano na hinangon mo ra to hikato di mga sunnat di akan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bangsa upama lima no na hikarwa bato suway mo ra hinangon niya to hikato bato matin mga baita sinulama bangsa upama lima no na nagyana pa mo puas ning hikato hikaupat bang lima no na hikaupat hinangon mo hikalima atawa hikaunom hinangon mo hikapito inato hati niya kyaso mo nato sambil pa ka matauran at yung kalagihan dito amuin ginsal bihan to 5 amuin 7 siyam amuin at tinamuin paglano atungod sin pagyanong di stage mar among bangkaw manguli bihan amuin bato rayon dito no salomo yato atin niya waya to problema in bihato yung dagbos niya kapag ibadat mo na mo bang wasaw pa maglano kaw habihato yung dagbos sa indeng mga sampul na paglalano mo ng tubig atin niya labi marayaw dahil sinamoy pag ini sa bangmupya pag-akad inamuin duay na mo natin sa rayaw-rayaw at tina sampul na tuod naka di magpakaw pa amuin lang ta kamal amuin kasampul na ansim pag istinja mo yung paglano mo amuin bang mo yun na inamuin pag yanon stage mari niya mong pagkuli atawa bato atawa mga katas atawa tissue atawa uno na yatubihan. Ang pamuhiukasan sin tubig, amo na to in dahil mga sarayaw-rayaw amo in paglano. Dahil mga sarayaw-rayaw paglano. In hadis ini, atin niya, manunjuki, paamo in paglano to bihato, ini dahil mga siyara kato tanyo sin agama Islam. Dahil mga atin niya, siyara kato tanyo sin agama, diyari in paglano bihato. Amo in stage mar, pagyanon, maglano ko sin bato, atin niya inyat to bato sibi-sibi. Di si mga jamarat yaon, tinya kan na siya jamarat pasalin ni pagtilo mo rum bato sibi-sibi. Ini ni bato sibi-sibi adyan usalon mo, why not to problema hikapaglano mo nato. At tiniman kaw nakapaglano sin bato atawa biya sin mga katas amin atawa batang kahoy atawa long tabihan biya sin bihayaon tissue inyat to wayro na to hatinya manjari mo nato hipag ibadat hatinya kapag
Kaya lano amunay namuin lokal, tampat, amuin giwaan sin lumi, bang bihato inamuin paglano mo sa Allahu subhanahu wa ta'ala. At inayin hadis ini, biada kita simbetaan, jari tuy inamuin paglano, habihato inamuin dagbos niya bang kita maglano, insya Allahu subhanahu wa ta'ala. Mapuas din dito, law na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa idha stayqada ahadukum min nawmihi falyagsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalasan. Hati niya, dahil di damikian, hati niya hawak di akda sab kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang saupa makita amuin bang kita mag-ail, ini hati niya hukasan ta muna in limata makatu hari tapahi kaluun pa amuin long tabihan gayong atawa undam-undam yung pinggan bihan. Amun undam-undam piag ailanta gayong hari pa kita amuin di taman jari hisudyat tu sehingga amuin hukasan ta muna hakwa makatu. Law na sin mga ulama kaibanan hatungon sin ini, aung piag biddaan sin uno, aung piag biddaan sin pagtug adlaw iban sinamuin tug dum. Sabab laung nila dahil di nasabot hadis pa inna ahadakum la yadri ayna batat yadung. Sabab in illa dito yung sabab dito akan napapawasan di takay ngatan in lima tawang nakapakain hawak to kita natutog. Laung na pagtug di amuin pagtug dum, amuin bayto talong na pagyano niya tinatug dum, bukun tug adlaw. Duwaing aung piagbiddaan sinamuin pagtug dum, iban sinamuin pagtug adlaw. Nabang ko matug dum, bati mo rin hakatukan sin dum, at niya suway mo to diat to hukasan in lima mo hakuwa, hadi mo pa hika uno. Hika sud matto palawom sinuno, palawom sinamun unda matawa gayong pag-ailan mo yato. Ayra problema bang hasaman bihayaon, amuin long tagripo, at niya direct, dari mo rin sud matto bihan. Tumu dato, adu kayong parakala inamuin kahalan yato. At niya dia akan kato tanyusin Rasul sallallahu alaihi wasallam, habihato inamuin dagbos niya. At niya hindi manunjo ki inamuin kabtangan ini, at niya narain inamuin hukuman, dua hukuman hatungod sinamuin bati mo rin hatukan, iban sinamuin sa upama nakabati ko rin hatukan, pagtug dum, iban atawa pagtug adlaw. Pagtug dum, iban sinamuin pagtug adlaw, atawa kan amuin piasa wakato hatungod sin hukuman sinamuin hati niya dua limatay ni bang kita makabati dahil hatukan subay ta hukasan. Dia akan kato tanyo sin syara atawa sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang kita makabati dahil hakatukan subay nato amuin uno, subay nato hukasan in lima nato hari pa nato hika sud. Di mo pa hikalugom pa amuin long ta paghukasan mo atong pag-ailan mo, di mo pa hikasud bihato subay mo hukasan mo na muna hakwa apa mo hisud. Insa pantun niya bangkaw mag-ail sa upama amuin aun nawihan amuin gayong duumbihan, hukasan mo na hakwa. Hakwa mo na to hukasan mo na pag-ubos bang pag-ubos mo hukasan in lima mo na tumakato ampa mo tinya manjari mo na hilugom palom gayong yato yung lima mo bangko magkaasin namin pamayamugmug mo apa sambil pa at tinya ilong mo yato apa mo hiso nga magbalik amo yato yung pag-ianon dahil hadis ini sababin dahil amon sug patansin hadis pa inna hadakum la yadri ayna batat yadu sabab dahil jumatu insak pag-ianon jumatu inamuin sak amuin pagduarua. Hati niyan hadis ini aun illa niya. Aun long tabihan sabab niya may ta amuin
may ta kita dia akan maghukas bihato amin hakwa di pa atinya di palugom ka to magtuy pa lawom sinamuin gayong atau palawom sinundamin limata. Aun atinya in hadis ini aun sabab niya. Aun illa niya. Aun illa niya rendi. Bundal na satu long tabihan in hadis ini hatinya aun pangda akira ini dia kita sin Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatinya in hadis ini in pangda akira ini menunjuki siapa amuin long tabihan sunnat mustahab siya inamuin hatinya pagbutang sin tubig pailong mo. Sabab in kaida in atulan long na sin mga ulama amun hatungod sin atinya bangaon illa in imbya aun sak sin pag sabab yatto sinamuin pangdaa kilong na al amru ida ulila bi illati syak la yadullu ala al wujub. Inamuin atinya inamuin bangaon amar doon ha piyang daakan yan. Ubus in sabab niya aun pagduarwa diyan lang naman unjuki paamuin mangdahi pawajib sibu da iban sinnahi sibu da bang aun liangan impaglang bang sa pa maong pagduarwa niya aun jima turuunin sabab pagduarwa diat tumang nunjuki pa in liangan yaun wajib atawa hindi akan yaun wajib. Amun atin kaida long na si mga ulama dahil dito hati niya hadis ini manunjuki mangdahi inamuin dia akan di sin atungod sin hadis mangdahi lang na papyang da akan di siya mangdahi paamuin hati niya ikawajib buat malainkan mangdahi siya paamuin hati niya sunnat in mustahab inamuin long tabihan pagyanun istinsyak dahil diha hadis ini magkulang maglabi. At in hadis ini aun in hadis ini long tabihan manunjuki siya paamuin hatungod sin biasin nasabot na tukain na nasakop niya in at niya to kahalan to tibayhuan muna amuna in amuin dia kita sin Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatungod sinamuin pagyanun istinsyak among pagbutang sin tubig pailong pagyanun istinsyak ini amuin isud mo in tubig pailong mo hanggiton mo bihan mari patugtuban na may pakaisom pagyanun mari pa amuin hinapusan tud sinamuin ilong mo yaon isud mo yung tubig apa mo pag-abos ilaw na sin istinsar amuin hisunga mo magbalik inya to manunjo kilaw na patahara amuin tahara hadas ubus awong padaakan sin Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam balikan nato ikarwati bayhuan amo na impagano istijmar amuin bang kita manguli maglano sin amuin bato subay siya makato inya to manunjo kiraysab paamuin paganong tahara khabas amuin paglano dahin ha lummi damikyan hinikato niya amuin di akan kato si Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang kita mag-ail subay ta bang kita mag-ail bati ta ring hatukan subay ta hukasan muna in limata hakwa hari ta pahikasud paamuin gayong amuin iusalta hipag-ailat to amuin baita si Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil di hakaywanan baita sinulama long nilain amuin pagyanun istinsyakyat to pagsud sin amuin tuwig pailong inya tulong nila wajib ikaywanan hatin niya mustahab inamuin bihato in dagbus niya. Dahil mga amuin long tamaka na to paida maniu tiyo ahadis Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang kita mag-ail subay ta hukasan inamuin isu pasuran in ilong ta sinamuin tubig pasuran inamuin ilong ta sin tubig sabab dahil mga iban sin paida rin sabiat to in
ilong ini lamod siya ring hamuin bayho bihan. Amuin lamod siya ring hamuin bayho. Akan ni mga ulama kaibanan laong nila at niya di mo manjari hikawi ni namuin ilong mo. Sabab ay in ilong mo atawa simud mo yaon di mo ka makapanggayumgum atawa ilong mo. Sabab inya to in ilong iban sinamuin simud lamod siya bihan ring hamuin bayho. Sabab sabot nila ra sabin dalil lang na pagsilu wujuhakum. Then ito hati niya dalil Syamil siya. Den ha mga maka nato pa idalong tabihan manyu tiyo ha hadis yato. Amuna in syara kato taniyo inamuin bang kita mag-istinja maglano bihan sinamuin mga najis jari kato in amuin tinya bato atawa mapuas dayang habato biya si mga nasabot na to kain na mga kahoy atawa duga yung parahin dito dahon kahoy long tabihan musalumyato atawa mga katas amuin katas way susulatan sinamuin mga katas amuin way sulat niya o mga ilmu amuin umumpaat niya manjari mga to usalun iwanin bangko maglano at niya bihato subay witir siya amuin ginsal siya yung paglano mo to yung tabihan atawa makatu, makalima, makapito, magkulang maglabi. In hati deng ha mga amuin maka nato paida hadis inamuin bangkitan yung mag-ail at niya mukasan muna nato inamuin lima sing kita yung bihan. Ini deng ha mga at niya sunnat. In pag-anon lima rin ni amuin gulamay lima tabihan, amuin hangpuin tao dini, mari patubtub amuin laong tabihan, biya buko-buko niya ini. Amuin yung pag-ianon hadis ini. Tinyan lima rin ni, gulamay lima ta, pad lima ta tayo di ba namuin tubtub buko-buko. Buko-buko sinamuin lima sing kita niyo dahil di magkulang maglawi. Aung dahil mga paida sin hadis, biyahan amuin atiniain hadis mang baita sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam atinia in hadis ini manunjuki paamuin paglano ta sinamuin batin iban sinamuin lahil paglano ta sinamuin batin biya sin mga hinduan kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam paglano biya sin mga tahara minal hadath ini natin niya, way mo kikitay ng maanawi, way mo kikitay na mo yung lumi, sa papalanuan kayo mo sinamuin sara. In khabas amuin, kikita mo yun amuin, si mga najis yaw, kananaman mo, kahamutan mo, at niya, kananaman mo bihan, sinamuin, bang mo nanamun, ubus bang mo hamuton, kahamutan mo, ibang kakita mo yun amuin dagbus niya. Kakita mo yun amuin dagbus niya, at yung pag-anon, tinya, laong tabihan khabas amuin lumi dahil dito na di kita sin aramatan yung Islam amuin maglano kita dahil hamuin tahara ma'nawiya iban tahara hissiya atungod sinamuin dahil ini insyaallah subhanahu wa ta'ala in agama Islam piyali halain Muslim dahil mga amuin laong tabihan lumi amuin wala niya kikita iban sinamuin kikita niya. Akan ning kita niyo insyaallah magbalik kita niyo pangamuin panghindu sin aramatan niyo Islam. Yari sadjabihan na paglano betaan kita niyo sin aramatan niyo bang biya din paglano. Unuin jari maglano amuin makaig sin lummi. Mag-aon atin niya maglano di niya kaigan ni namuin lummi. Hinduan kita bang makapilain manjari tahi paglano iban sinamuin di taman jari hipaglano. May atinda akan kato taniyusin agama taniyo agama Islam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala magkulang maglabi amuyat to in maka nato pangadyan hatungod sinamin hadis hikaupat hadis din kan Abu Hurairah radhiyallahu anhu amuin hadis na idza tawadda ahadukum falyaj'al fi anfihi ma sambil amuin pakahinapusan sin hadis nasabot sin kita niyo. Insyaallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan
maray dito na sadya na muin tubtuban sina muin maka na tubihayaon magkulang maglabi amo na tumbi mga maniu tiyo amuin katumtuman namo bihaon insyaallah ang maong mga ganap atawa kulang bihan atawa nasabot namo imamu atawa wala imamu inyat to hatin niya paamuhon niyo man amurato yung mga kaya tumtuman na iban kaya taramako hawak to amuin atungod sin hadis insyaallah subhanahu wa ta'ala bangsaw pa maong pa mga kabayaan na mo sabuton na uman ha atin niya ahad sumunod na to hatungod sin amuin hadis si kaupat insyaallah subhanahu wa ta'ala iban day ni mangayo kita niyo doa pa Allah subhanahu wa ta'ala bangman kita niyo atin niya taufikan dasin Allah subhanahu wa ta'ala makasuod kita niyo majumla kita niyo rin mga amuin tao maghihinang sin sunnat sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam hahinang niya kataan kignut kuhibal niya amuin dumagbus ka niya in sunnat sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya dumagbus kato tanyo in agama Islam sabab in nagpahantang sin agama ini amo na in Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakan na doon hadya kita niyo hasunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab in sunna in lawan niya amo yung pagyanon bid'ah bang kauri manggayong gong hasunna bang mupasaran in sunna biya si mga paglano adya biya ini hibin mo namun sunnat di akan kay mo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam baita kay mo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo in piyahantang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di ikaw umupi simingod kaniya hamaksud kabayan niya wayrun dugaing makapuklas kita rin hasunat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mahulog kita paamuin makahinang kita sin pagyanon hinang bid'ah insyaallah subhanahu wa ta'ala bangman kita nyo lapason sin Allah subhanahu wa ta'ala rin mga amuin makahinang makalayo din hasunat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mahuli dito na sa dyan tubtuban bangaw hikaranat namo hadis yato insyaallah subhanahu wa ta'ala ang katumtuman namo puas dahil dito hama na atawa lang tabihan ng mga kaul sin ulama atawa sarahan sin hadis sabuton namo man dugaing waktu insyaallah subhanahu wa ta'ala amo sadya sa aton biya katumtuman namo hawakto ini iban sin kaingatan ko iban sin amuin simud palawang pikilan ko dahil mga tinya kaul sin ulama labay rin hamuin kitab nila iban sin amuin diungog namo alhamdulillah insyaallah subhanahu wa ta'ala dito na sa dyan tubtuban mga wala imamu inyat to na dahil kamu sadya atawa inimamu yato insyaallah subhanahu wa ta'ala tawfiq dahil Allah subhanahu wa ta'ala imahuli wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak wa ala alihi wa sahbihi ajmain